Lembur heretein sih. Mana yuk makhluk. Biasanya cecer-recetan. Gigi. Ini sensi bang. Woi! Ngaca dua kain, ha? Marsya! Lah ini. Mana tak budak? Cepat amat budak lompatna. Lunjak kali ke pagi bergerak, kau beneran bang. Ya kelina. Wah! Ampun. Ngelunjak saya nyumputi dia. Manusia! Ya! Nah, sebenarnya naon sih? Dia ngelunjak kain. Berapa cuma nyelikin doang. Baru eta keseluruhan di kain doang na. Wania nanti yang kenyang kita preman di dia. Jauh orang. Nanti kedis tuh habis ya. Boga duit ya. Kita Papi lah lumayan. Nongkrong di lah karena ini lewat deh. Cangkel yang lupa lah. Lewat tapi dekil tuh sih. Nih, bawa bangke. Melangin kopi kainnya. Woi, Isianya melangin kopi kain. Boga di dia aja sama dia wes selain aing. Oh, Es. ya melangin kopi dulu. Es sama suarana. Ini kon. Dia dagang es suara serem-serem teuin. aing lalauna udah balik. Mari kencang aing. Biasa bae suarana. Setelah ngalikin pembicaraan aing. Ngas semuanya na cicing heulan. Ini mah urusan aing tukang es. Dia boga duit teu. Boga goceng. Belikan aing es, aing aus yo. Saya ulah ribut we depan. Hendak meuli es aing moal. Kaduitan es ya. Borong ku aing kabeh. Murah. Goceng hiji. Babalaguan. Mau ngaborong es tadi gini tadi kain. Siapa ngomong kena aing? Itu Kan di duitnya goceng tuh, esnya goceng kebeneran di. Gora, angel amat. Yo. Nah, dah. Ini si aing nyawa jualan es naon sih? Duit kana ka dia. Duit ta. Kadia. Kita kan. Ada lah kesia, modal goceng tuh, menang loba aing mah. ngomong saya coba dulu. Kor sabar ge. Ala emosi. Sabar sih yo. Aing Masih hayang gitu. hayang lah. Edit aing. Goceng doang ge gandeng. Bisa balatin ngomong. Udah dibuka. Tanya lah ta. Bagus. Tara. Kosongnya Roy. Aing tuh tekan kaci. Ditanya goceng gantian. Itu kumaha ge ketipu tukang es. Bodo amat. Pokoknya nama ditanya Sia gantian. digoceng doang ge ku gandeng. Tak, digoceng gandeng. Tak, digoceng angka sia.